Maya pa abak pong pasibayo kaya kayungan at syutana king kadwa ng pulong siyam Domingo ning karaniwan a panawon. Pakyabetala king banalamisa ring kapasalamatan daring makatuki Mel and Marlene Manalang and family, Eric David and family, Virgie Banzon, Bruce and Meng McTavish, Meneses family, Samia family, Vic and Del David, Florlinda C. Lobo, Katarina Banzon, Joel and Keda Ocampo, wedding anniversary, Romy and Elena Dizon and family, Kunanan family, Lito and Lori Zapanta and family, Santiago family. Para king kapasalamatan king Aldoring Karelang Kebaytan, Engineer Herminio Nukum, Joseph Gids Cortez, Eric David, Dr. Oliver Aguilar, Rubesita Detros Lim, Engineer Romy Pangilinan, Carmen Meng Mactavish, Noel Galang, Christina Deirit. Para king personal akayadwanan daring makatuki, Patricia Isabel E. Perez, Socrates Bingayan and family, Amor and Carmelita Bautista and family, Arman and Mariette Nang, Herminio Lynette Nukum and family, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Joy Espino and family, Eleanor Ventura, Nicolo Pineda, Roy and Josie Espiritu and family, Rose Kapati, Mark Homer Munoz, Leticia Wu and family, Maria Maida G. Luta, Patrick and Sarah Gokwinko. Para king malagwang kapaldananda ring makatuki, Anali Tiamzon Tayag, Rizalino De Vera, Susan Lacambra, Roxil and Robertine Gozun, Zenaida Talorin, Gracita Bautista, Estrella Borja Fabian, Nenet Esguera, Mylene Salamat Soberano, Fe Kailao, Eller Vitug, Tranquilina Bringino, Roberto Jose and Maylene Gozun, Jennifer Manarang Canlas, Divine Brown, Orlando Castro, Emelita Kiyok Sleep, Emilia De Leon, Ryan Florida, Leslie Sichon, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamaganak masakit. Para king alanganggang kapainawan, ding kapatad tamong Meyango Nabie, Belarmino Regala Sr., Ricardo Samson, Nelson UC Sr., Harmio Torino, Marieta Villanda, Dionisio Villanda, Beth Liza and Francis Gagi, Julio Peralta Jr., Lucina and Oscar Naku, Africa Pablo and J.R. Naku, Carlos Pinpin, Luciana S. Olalia, Vicente and Ellen Tantamco, Marilu Valerio Soriano, Felisa Soriano, Ricardo Martin Sr., Alfredo Agustin, Sharon Malonzo de Guzman, Magno and Francisca Hipolito, Brigadier General Napoleon M. Angeles Sr., Alejandro
at Milagros, Resurrection. Ofelia, Pasyon. Ernesto, Mariano. Adoracion, Regala. Emeline, Asika. Juanita, Monoy. Romalyn, Condora, Garado. Sami Banzon. Jolinda Viray. Florencio Erlinda and Rufino Gagi. Janet Gagi. Matea Jala. Felipe Trinidad and Ener Naku. Nicolas Gamboa. Tomasa Alfredo. Evelyn Villaruel. Marcelina Gamboa. Belia Gamboa. Eugenio Gamboa. Rosalina Santo Domingo. Venancio Garcia Jr. Primo Lacson. Asa Bautista. Loreto Martin Pablo. Anthony Pablo. Gerardo Martin. Rosalina Santo Domingo. Anthony Pablo. Gerardo Martin. Priscilla Bognot Dizon. Eduardo Santo Domingo. Randy Santo Domingo. Rodolfo Malonzo Sr. Lydia C. Katakutan. Maria Teresa Morales. Jonel Changcoco. Alex Resurrection. Ian Carlo David. At ding sablang kaladwo, King Purgatorio. Talakad tamo pungeni at makyabing ikanto ing dalit a pamuklat. Kiligyon ningig pa ang paninganak, panimbanal Espiritu. Amen. Ingino manatili kaya kayungan. At kaya ko, antimurin. Good morning po. Good morning po, Among. Pagmasusyan tayong kaya katang misa, bit mong kapanaligan, kasalpantayanan.
kababanalog. Karing panahon isipan tamong magit at matas ta kareng aliwa. Karing panahon mas burita mo yung sinuyuan da katam kaya sa aking makasuyo tamo. King panahon ang gatamo mong ambisyon para kisarili tamo. Dapat kay lingwan tamo. Ing ambisyon na iti at inyang paintungol kareng aliwa. Ing grasya ng Diyos siyang manatili sana kay katamo. At karing panahon may kasalata mo, si siyang talat pa ingulutan. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amanong at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapo ko, kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa may payang tutu, pakaluluan na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie, alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Ganakan tala po din kaya katang panalangin at intensyon king kaya katamong miso. O Diyos sa ginumi, igparing sabla, ingatan mo kami king lalam ning kaya kang pamanampon at pagdulap mi sana ing kamalan na ring puso mi. Ilako mo ing dalumdum ay makakilala kaya ka at ipawi mo ing takot apapanpan kaya kami. Itiyadon mi kapamalatanang Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Ngana ning Ginoo, kaburyan ko ing dumalan niyang kasakitan, metong yang sakripisyo ing kamatayan no, bang mi patawaran ing kasalanan. Inya, akit na la rin kayang palipi, kumabayabye, at king kapamilatano, parasan ko, magtagumpe. Kay ba't na ning biening mitmong kasakitan, mi katulayang miyuman. Abalo na king may yalang ulaga, ing kayang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo, at tutukong pitutulan, tanggapana ing parusang mga intulid, karing dakal, at alang-alang kaya, kakulang patawaran. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, o Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antina ning kaya kake manalig. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antina ning kaya kake manalig. Ing amano ning Ginoo, mitmong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan. Kalugurana ing ustisya at ing katapatan, yatu kayayang kakatmuan king kayang pakamal. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antina ning kaya kake manalig. Dapat ing Ginoo ingatan nala, retang makitakot at gagalang kayo, at sablang manalig king lugod na. Iligtas nala king kamatayan, king panahon ning danop, pagkaluba na lang pamangan. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antina ning kaya kake manalig. Ing Ginoo yang kaya katang kapanayan, talasawok at kambilan. O Ginoo, lugod mo sa kaya kami ipakit, antina ning kaya kake manalig. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antina ning kaya kake manalig. Pamasangibot, kisulot, karing Hebreyo. Anti naning kang Jesus, inganak naning Diyos, atin tamong metong amarangal, amatas a saserdote. Amiras ang gaking arapan nakabud ning Diyos. Magpakatatag tamo, anti mong mitmong tibe, king katamong kasalpantayanan. Ing katamong matas a saserdote, yasayo. Yang makisan metong, apanandam, king katamong kainan.
Uling yaman, dinala niya, king sablang kapagsubukan, kalupa nindaralanan tamo. Bistamon, eyam ikasala. Inya, kambening matibe kapanaligan, lumapit tamo, kintrono nin Diyos, bata mong kamton, ing lunus at saw, king oras ning pamangailangan tamo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Ing anak ning tao, di natangyo, ban sumuyo at idawon ing bena, para king pangayat bus ding dakal. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ko, antimurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya kaya ka, o Ginoo. Linapid la kang Jesus di Santiago at Juan, ay anak ng Zebedeo at ngara, Maestro at ikemburi nga duwan kaya ka, nanimburi mo nga duwan kaya kayo, nanimburi mo nga duwan ka na ako, nga nang kinutang karela. May kibala, nung lukluk na ka, king maligaya mong kayarian, ipagkalub mo sa ing makalukluk kami, king kangat bake ka. Sinabi ng Jesus karela, eyo baloy nga duwan niyo. Apakibatan niyo kaya ing kasakitan na pibatan ko? Malyari ko kaya pabinyag kalupa ning binyag api pamibinyag ka na ako. Malyari kami ngarang may kibat. Sinabi ng Jesus karela, ing kasakitan ng pibatan ko, tunepin pibatan niyo. At mabinyag kayo, king banyag ipabinyag ko. Dapot ala kong upayang manatili at mamili ninuman ing magbili king dane kungwanan o king kaydi. King luklukan sabyan nyo sa sadyano ning Diyos para karing pinili ng lukluk karete. Inya dimdamda ring apulo alagaditi, mimwala kang Santiago at kang Juan. Ulinita, pepalapita ng Jesus karela ring kayang apostol at nga na balwan nyo, ding pagano, giginwan do ring karelang ibibilang, karelang pamuntok, ading mamuntukan da, ilamurin, mapapamintu. Kaya kayo, makanyan, ing ninumang kaya kayo, bisang maging marangal, maging talasoyu dere nga liwa. At ninumang kaya kayo, burina ing maging mumuna
maging alipan dering sabla. Uling ang yaing anak ning tao, di natang ban pasuyo, nuneban sumuyo. At idaon imbyena, karing pangakabos niya ding dakal. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ni kayatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ning igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Ako, uling ita mo. I am because we are. Misan po, may kipag-seminar ko. Kita seminar ito at ilang guest speaker. Biyasaya, matagumpeya, makwaltaya, dakalya, agawang mga santing ang pokatin niyang maragula kumpanya. Kanitang pepakilala na nitang MC. Nga na ning MC. Pakyapusan kaya pong bagyan na. Ladies and gentlemen, our next speaker is a very famous man and very successful. Dapat binasa no po rita kayang curriculum vitae. Datang gewana, nuya megaral, nuya niya mig valedictorian, nuya meging presidente, kareng kumpanya. And now, let us give him a warm round of applause. A self-made man. Sinabi nila, palakpakan lang po. Papalakpak ko naman, papalakpak. Ito po sinabi ng self-made man. It is actually an expression na may ganyang matagumpe. Uli na. Self-made man. Bala mo, ako mo yung ginawa kay sarili ko? O ito sinabi na nita eh. Baluta mo po, it's just an idiomatic expression. Bala mo, kasi, pero nung siguro, kukutak ko yung sarili ko, mga nano yung self-made man in itang gewa ni sarili ng tagupe. Alay kaya be? Alay yung pengare. Alang tinuro kaya, alay yung teacher. Alay yung kaya beng megobra. Ala sasaw kaya, self-made man. Ating makanya na tao eh. Nung piyakadibdiban tayo ta, po tayo isipan tamo, meging matagumpeta mo, ulita mo. Po totoo ito. Mas burigya po itang kasebian kayong South Africa. Kitang Ubuntu, nga na po. Buri ni sabihan nita, ako, nung ninuwa ko, ulingita mo. Ako, uliyo. Nung nanuman nita mo, miyubugta mo, misawpan mo, miyan tabayanan mo, kareng kaparatang tao. Alatang karapatan magmayabang, alatang karapatan magmaragul, alatang dahilan, lawentalang malatireng kapatad tamo. Kasi nang kay, siyempre, potang anak tamo, magumpisa tamo kaya nga usandang ambisyon. Ing ambisyon, nalay naman pumarok ito. Ako burigo nung atin lang ambisyon de nga anak. Wari po at ang anak tamo po, agad mong kutang, nano yung buri mong maging? What do you want to be? Nano yung ambisyon mo? Ako po nang kay kareng anak kamalati. Kaya ang gyang high school na. Nang kay kut nang kula. Nano yung buri mong maging? Nang kay at deng aliwa. Bisa ko pong maging computer expert. Computer. Maging ko pong maging IT. Mag-aral ko po kay computer. Bisa ko pong maging doktor. Okay.
Bisa ko pong maging engineer. Okay. Kasanting po. Potante nga anak at ilang ambisyon. Nung ako po kaya kayo, kut na nyo rin anak yo. Nano yung buri mong maging kayong daratang nga panahon. Ituruyo pong mga bisyon. Uling, there's nothing wrong with ambition. We start with the self and the dream that we want to become. Mangarap tamo, maninap tamo. This will develop our capabilities and bring the best in us. Ambitions fuel the passion for self-improvement and hone skills in order to achieve. This may even entail sacrifice, focus, hard work, and diligence. Potang atin yung ambisyon ng meto kay anak. Len meman, potang masikan ng ambisyon na. Lumwal, magbarkada, muna kailangan gisingan, muna kailangan pilitan. Atin niya kasing ambisyon Bisa akong maging teacher. Bisa akong maging teacher. Kalupa ng mamlot. O bisa akong maging teacher, mitas rangko. Kalupa ng doktor kapulong. Putang may ngarap lang makayanda yung anak yo. Balo yo po. Paboren nyo lamo. Yo sisiran loob. Puta naman sabi yan, bisa akong maging teacher. Teacher ka pa kayo. Manos na kang pinggan. Teacher ka kayo. Nakamambiyasa talaga. Yo po sisiran na loob. Nyari mo, mag-drawing yung apo mo. Mag-drawing yung makanyang kay papel. Lolo, bisa akong maging arkitekto. Okay, sige anak. Wala naman bawaling, wala naman bayad. Mangarap ka, bisa kang maging arkitekto. Uling po ang atin niyang pangarap yung anak. Atin niyang kaburian sa masanay sarili na. Mag-aral niya. O po naman talamang kuko ng anak tamo nanong buridang maging. Puta ko kwento yan tang panahon mi, yan tang panahon mi, yan tang ako. It's not about me, it's not about us, it's not about what happened last part. Ingkutang mo karela, impayin tungol da. Nano yung pangarap mo apo? Sopan da ka, mantunta mo, pag-aral da ka. At isumahop kaya ka. Puta ka tilang ambisyon de anak, mas welo tam. Mas makatakot kay anak, putakot nan me. Nanong buri mong maging alapo. Kenina ko mo. Barkada na ako mo. Kenina akong kanto. Standby na ako mo. Makalungkot po tang magambisyon. Because luluwal ditang kapasidad do. The possibility and their capacity is not realized. Graduates celebrate their achievements of ambition. Some may not even be having the drive na alalaman likas loob para i-develop their sarili da. Encourage them, steer them to support the young, to dream, and to seek what they may become. Neng kaya po potakanak la pa kasi ikarelang buri pa masyadong malino. So pa nyo lang maging malino. Aliway tang nung nanong buri kong maging keka, ika nanong buri mo. Inano yung manyaman kayong pilubluban mo. Puta kasi ka nakanak la pa, pa malino yung burida. Misan kaya ka na akong ordinaryong misang ordinary day at ikong kwento. Mga 8 years ago or 12 years ago, at ko po seminaryo. Makadistino ko seminaryo, director ko po kay theology. O na yung bakasyon, alalo rin estudyante, seminarista. May masyalaret ang kaluguran ko. Lagyo na po Noel, ang popang Rose, Nakpil. At ila pong anak kanita, mga latila pa, lula pa rin anak kanita, lalaki langan. Yung lagyo na po Neo, Nico, ang popa pong Nile. Mga latilang mga lalaki lang. Papasyal ko seminaryo. Ako may minyag ka rin nga na kareta. Papasyal ko seminaryo, lakad-lakad kami. Kay pamaramdaman ko lang mo rin anak. Nanumburi yung maging, nanumburi yung patandagol kayo. Siyempre po ati sumabing, bisa ko magpari. O kaya,
Bisa kong lungub seminaryo, di ba? Kaya ganda ni kukunan ko rin kaya. Ang kay, sabi na rin nga, nakuling malatila pa, ako, buriko, maging kong superhero. Bisa ako maging Batman. Bisa ako maging Robin. Tabi ito, ako, buriko, ako yung Superman. Mete nga ako. May sira. Ako nakikinan, pero official ko seminaryo. Ati kayong basketball court, ati kayong chapel, ati kayong library, masanting nga lugar, kaya ni kayo mama. Ito, okay mo po na. Kaya ba ting malambat na panahon? 12 years na po itan 12 years. O ta-realize ko, kakakwento ko ang pasibay di mako, mana, pa yung tatang na. Deni nga lo, iniko, iniyaw, ang Popeye Nile. Ilang atlo, ngeni, makalubla seminaryo. Ilang atlo, seminarista langan po. Kalaba na yung panahon na ita, kit ng kulay, dan ako ang pagkibatan masalese. Anak lang po eh. Pero nang kaya po at kukunan mong makanyan, ating mitatanam, kaya ngisip da, pompilubluban da. Kutnan nyo po rin apuyo. Kutnan yung mangarap. Nang kaya man masalese. Tipo, dahil may kapatat kayong ebanghelyo, yuan, ang Poy Santiago. Gino, pwedeng potang mutakabanwa, kay kungwanan, pwede kong kayle. Tambala mo, Superman, bisa lang tabing mangarap. Pero, Jesus, tuturo na lang. Bisa kong mangarap, pero dapat kailangan suiwan mo parang aliwa. Mabiyasa kong lugod ka rin ka parang tao. Bisa na tipong metong ay anak. Ing lagyo na po, moy-moy. Kalagyo niya mo po dito anak yan, kalagyo niya mo. Kaya ba't po, mag-aral na rin teachers, ay di lang klase. O nang yung teacher da, nandala, what do you want to be? Nga, nanong buri mong maging? Ha? Ngayon, kiba la po rin kaklase ng moy-moy. Bisa ko pong maging doktor. Uling bisa kong makasawp, karen kapara kong tao, karen aliwa. Congratulations nga na. Ikaw, anong gusto mong maging? Paula, nga na. Kaya kiba dyan, Paula. Gusto ko maging teacher para makatulong sa kapwa. Congratulations, Paula, nga na po. Ikaw naman, Maymay, anong gusto mong maging? Ma'am, gusto ko pong maging nurse para makatulong sa kapwa. Congratulations, nga. Ikaw, ano mong gusto mong maging? Gusto ko pong maging engineer para makatulong sa kapwa. O nang moy-moy, makibat yan, nangay makibat. Moy-moy, ba't di ka sumasagot? Anong gusto mong maging? Gatal-gatal ya bunto, kalaing pakibat. Ma'am, gusto ko pong maging kapwa. Bah, loko, nanong kapwa? Wala nang ambisyon na kapwa nga na. Ma'am, kasi lahat ng kaklase ko gusto nilang tumulong sa kapwa. Gusto ko ako na lang si kapwa nga na para mayroon silang tutulungan nga na po. Mamiro ko mo po kanita. Mamiro ko. Pero, potang nga anak yun po na eh. Burida maging kapwa lay, tagila rin sa sopan. Sopan na ako man din bapa ko king Amerika. Sopan na ako ni tantita ko king Dubai. Dada ako pang paborente koya ko. Makakatukot po ito. Sopan nyo lang mangarap. Kasi po mo ambisyon yung importante kaya katamo. Importante kaya katamo itangaw sa dang bukasyon. Imbukasyon ay mo parang magpari o magmadre. Imbukasyon kaya katamo yangon. It is the call of God for you. Nanong pamyaliwaning ambisyon ang poring bukasyon. Ambition is what I want to be. Bisa kong maging pari. That's my ambition. Ako, estudyante ko, seminarista ko, after many years, apulong banwa maging kumpari. Bisa ako maging engineer. 5 banwa, 6 banwa, maging engineer. Itang transformation, the center of transformation is me, ako. Pero bali po yung masantekeng bukasyon, ing sentro, aliwa na yako, deng aliwa. Nya po tang ating kung mangutang ko kareng apuyo, dagdagan niya itang kutang, nanong buri mong maging? Lola, gusto ko po maging nurse. Bakit? Gusto ko po kasing makatulong sa may sakit. Di ba? Gusto ko po maging teacher.
Papa, tapos tanong mo, bakit gusto mong maging teacher? Para makaturo ko sa mga batang hindi marunong. Give them the reason for their ambition. Ala kasing ambisyon para mo kaya sarili. Tandaan niyo po, ing mangga, ene kakananing sarili ng bunga. May nakita ko po manggang mamangan mangga. Biyabas. Manyaman niya yung biyabas. May nakita ko pong biyabas mamangan biyabas. Ala. Papaya. Di din nanda kayo po papaya. Manyaman lang rin papaya, pero may nakita kang papaya, mamang kayo papaya. Ala. Ing ambisyon is that does not consume itself. Eka maging doktor para magdoktor, o maging nurse, o maging teacher para maging teacher. Ating paintungulan, ating dahilan. O itinghausan ng vocation. The why. It is a mission. It is the calling. Keng Latin, vocare. It is a Latin word that calls ingaus, the call. It's the call to greater social responsibility. It is from ambition maturing towards vocation. Iti po ing kanakong panalangin kaya katamungan. Iti po ing grasya ng Diyos. Nung nano mga tintamo, gamitan tamo bang sumuyo kareng aliwa. Bali pa yung difference na ng talent and charism. Talent. At ikan talento, biyasa ka magkanta, biyasa ka kay musika, biyasa ka mamasa, biyasa ka kay pamagpagawang bale. At ikaw ka biyas na biyasa ka magluto. Talent. Ing talent, ing sentro, yako mo rin, papalakpakan na, biyasa ko tumerak, biyasa ko magkanta, marakal ko biyasang drawing, that's talent, that's my talent. Kana ako. Pero when you say charism, buri sabihin ng charism, it is also the gift. Charism, it's a gift. It's a gift in me for the church. Ing kanakong talento, regalo na ng Diyos, kanako para kareng aliwa. Anya kareng kay, di ba, di tamong charismatic community? Charismatic, buri sabihin, ing regalo mo, binyen ng Diyos kaya ka. Ing talent mo, binyen ng Diyos kaya ka. Regalo ne para king kayang Santa Iglesia, para king kaya katang parokya, para king kaya katang baryo kaya king sapang bato. That is charism. Sana tamo mo mika talent, itang biyasa kandili mo. Because we are called to have charism. Not only ambition, but also a vocation. Atin po meto nga makwaltang tao kanitang panahon na rin German, World War II. Ing lagyo na Oscar. Aliwa naman po yung OPM. Aliwa po yung Oscar, OPM. Oscar Schindler. Ne po. Schindler's List. Gawa de po sine. Imbiyan ng Oscar Schindler. Kay ba't po, maragulya kumpanya. Atinya pong factory. Onen den factory workers na, kerakalan Hudyo. Dekap dongan deng German. Delado kay concentration camp. At karin sigurado lang mga mate. Kaya ba't po makasaraning kumpanya na, den gamagobra na lanalo. King wanitang notebook, makalista lang ang den gamagobra na, po tang magsweldo lang, tang payroll, tang HR. Ikit no lagyo den magobra na. Kaya ba't balo na sigurado lang mate, kaya taking concentration camp. Bal po nang gawa ng Oscar Schindler, gawa de po sinini. Mintay po ka rin German. Kikilalanan de, negosyantiya, matagumpeya, at inyang pera. Inggawa na po, pakisabi no rin magobra na, luluwal na lang. Ang giyang manong man po pakiramba naman, seli na la, deng magobra ng pasibayo. Kailangan kaya bukulating kumpanya kung bagya, pwedeng denan mo kung lima katao. Sige, denan na kang buri mo yung alak. Regaluan na kayong alak o kaya ning kay di denan ng pera retan German na officer. Paluwal do reta listahan anya Schindler's List na makalistala po retan kayang luluwal deta magobran. Angga pong kumayang pera, luwal no ring magobra na.
pisalin ng gabuna, luwal no reng magobra, no? Hanggang may pisalin na kampo yung bandina. Kaya ba't po, metong niya nga, pwede nang sopan kaya ng pera na. Yan tang alwal na, payarin na po yung sine. Kikyak niya po yung Oscar Schindler. Kikyak niya po. Nga nitang sopan na, o ba't po kikyak kayo? Kasi ala na akong pera nga na. Pisali ko nga na. Ala na ako. Buri ko pa kasing magluwal pang tao, makasukol ka rin na. Siguradong matelareta nga. Bisak pa magligtas nga na. Kaya ba't nga nanitang sinaw kaya? Nako po kikyak. Tanggapan nyo na mo. Mo naman aligtas imbung mundo. You cannot save the world. Kaya ba't yung makapagtaka, yung Oscar Schindler, Katoliko yan po. Katoliko yan. Yung kasabi na Hudyo yan. Mag-quote ya, Oscar, kitang libro da rin Hudyo, tangawsan ng Talmud, a Jewish wisdom book. Nga ng Oscar, whoever saves one life, saves the world entire. Pota may kaligtas kang metong ataw, liligtas me in kayang yato. You save the world of that person. Anya po, sabihin nyo, makanano ko po sa karakal da rin kalulu, karakal da rin maranok, karakal da rin makasimba, karakal da rin makapag-aral. Ang giyang metong niya mo yung asopan mo, it will make the whole world for that person you save. Nung ninumang bisang marangal kaya kayo, maging talasuyo de ring sabla. Iti po yung kaya tang maya pabalita. I pray that we will level up our leadership. Nung mamilita mong maging leader tamo, isipan nyo lang. Aliwa mo rin ang katilang ambisyon kayang sarili da. What I become. Let us look for leaders who have vocation. That who become because of themselves. Vocation is what others become because of me. The transformation is towards other. Uling penga teacher mo, dakalarenga na kami ngayari. Ika yung tinulungan anak, uli yu, dakalareng may garal. At ngeni, maswelo tamo. Imbukasyon tamo, may kasahop ka rin aliwang. Iting kaya katang may pabalita. Tapag maragul ako mo'y matagumpe, ing tagumpe tamo at suya kaya katangan. Ako, uli yu, I am because we are. Kilagyo ningig pa, ang paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakat tamo po. Sasalpantaya ko, King Diyos, sikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Jesu-Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungal dosi nubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyosig pang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabiyang pong menga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubirang miring mete, at king bie alananga. Amen. lumapit tamong mitmong kapanaligan king Diyos at king sablang upaya, ipanalangin tamo kaya, itugtog ng labis-labis ing grasya kaya katamo, at king kaya ngayato, nga tapong makibat ginu, gawan mo kayang talasuyo, ning kaya kang lugod. Ginu, gawan mo keng talasuyo, ning kaya kang lugod. Para karing atsuking posisyoning upaya at pamanimuna king Santa Iglesia. Apagsilbian de sana ing Iglesia at gawan deng talasuyo ning Ginu. Manalangin taking Ginu. Gino, gawan mo kayang talasuyo, ning kaya kang lugod. Para karing manimuno ding bansa, apagsilbian de sanang mayap ing karelang labuad at makasaup lang gawang payapa kaniting yatu, manalangin taking Ginu. Gino, gawan mo kayang talasuyo, ning kaya kang lugod.
para karing ating aliwang tao lalamdang pamamahala, manano na sanang ila mismo, suywan doreting tao at magobrala, para king katuliran ketiyatu, manalangin taking Ginoo. Ginugawan mo kayang talasuyo ning kekang lugod. Para karing ala ng pag-asa, pauli ning kasakitan, ing malugod alingap, ang patana sana, ing sakit, panamdamanda, manalangin taking Ginoo. Ginugawan mo kayang talasuyo ning kekang lugod. Para karing hanggang komunidad tang Kristiyana, ban ding mipapasyag, tuki kang Kristo, manatili la namang kayabe na, agyang potang masakit ya ing dalan, at sa pandoring aliwa, king pamagdala, king karelang pusan, manalangin taking Ginoo. Ginugawan mo kayang talasuyo ning kekang lugod. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O Ginoo, kaluguran mo ring sablang balayan. Sopan mo kayang mibiye-biye, abe-abe, at sumuyo king metong at metong. Anting kapatad mi, keka kang Kristo ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, mananasanang dating ay na yampang mi, yetad da kay kami ing lugod mo't kapatawaran, at ibiyera kay kami ing kaya kang kamalayan sumuyo kaya ka kapamalataning biyemi. Iti adwan mi kapamalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka, Yat nayo antimuro, reng pusuyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos ing langang at lubos mayupaya. Inyang mi kasalala rin kaya kang anak at mi parayula king siping mo. Binalik mong pasibayo kaya ka kapamlatan ning daya ning anak mong mapaminto at ingupaya ning banal mong espiritu. Tiparan mo rin kaya kang tinipon mo rin kaya kang anak, king kaya kang Santa Iglesia, ban maging metong laig pa, antimonong makanano kayong metong, ika, imbugtong mong anak, ating banal espiritu. Ulinita, kambeding sablang koro, rigangel, karing banwa. Daralit min kaya kang ligaya, lain makiabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka,
at ngamingan kakanta. Tunay ka pinbanal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo, ban para kay kami, Maria lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pepasalamat sa keka, piraso net binyene karing kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon, para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba ning apunan kingwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyening kalis karikayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniting. Iting kalis ing anakong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipan na mibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Talakad tamo po. Ipasyag tayo yung misteryo ni kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o ikpa ang kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Deraon mi keka tinapen imbiyet kadis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka pepalyarian mo makaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo king ikaming sanang misulusulo king ataon at daya ng Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap keng lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari,
ading sablang malugod a susuyot magobrat sasaw, king kaya kaming kasal pantayanan, king kaya kaming pisamban, lalong-lalo na king parokya mi, kaya king Banal a Cruz. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepainawan at manenayang subling mi, ating sablang mayang uwabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen induning Diyos, San Jose kayang esposo, ning sablang apostol at santo tinupat king malmong kaburian, king kaya kabanim panahon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo, King Diyos, igpa, kaya bedang asus, King panalangin, tiro na kaya katam. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu parat kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Kristo, sinabi ganing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan di kaya aming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kasanta iglesia, pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya ko, antimurin, Pasyag tamo, mikakalugod tamo, at misasan metong king kapayapan. Kapayapan po kayo ko nga. Kapayapan po kayo ko nga. Kapayapan po kayo ko nga.
Nyo'y kordero ning Diyos, ni Jesus, sa milalako king kasalanan ning yatu, nuwan laring mayawos, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapot iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git kang sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Horacio Imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu ampong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, migdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mipnong lugod, at iatsyat me kaya kami, ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mila, ring mamuntukan, king pambansa at lokal, para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap, karing sablang misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap, karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang ngalanganggang kapaynawan detang meyango na biye. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Kalungsod. Ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O malugod ay pa, akayabe mi ang anak mo kaniting kapag masusyan ning Eucharistia bilang talasuyo mi. Ipaibabot mo sanang ibayuno ring puso mi at pagkaluban na keng tetagan makaintindi at tanggap ka ring adiwa. Banayan tabayanan mila mo naman king dalan ning biye. Hindalan karelang dusa. Makapagsaya kami king karelang tula at makapapmusan kami king karga ning metong at metong. Bana kaya bemiya Jesus ngeni manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayungan. At kaya ko, antimurin. Bendisyonan ako ning Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kilagyunan ning igpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa, midaune, umeta mo king kasuyuan, kareng kaparatang tao. Salamat, King Diyos.